Iwe fani temi ikaw ka mga tongani alla na che lesson ngangi pa palalan sa fali pusipa wewe chiti pasile tu minne sipa poporows fanitan Rom sopo na wad maru wakisin eu apa sa ye minne wa pesenga ni kami ami puikana pakitan waten an koti memet ngani kit wa pa fangara ini simi pa eu asor mi manau open fanitan an kotangang o ia pa pa paren ye usung pungen ami felngani koto amo kote pa afia tikitren ekeken an kapasa an leani Kirisopun eu lesson mi tak motomot pal eu lesson mi macharak ai luku lap ngani kit satak amot lukunu eu kisin amin kina mwele ti peipan pa pachak kulai pare mora sipa likutara i lesson ngi pa wato eu paraus seni non tesin lom sipa nan nagari pada kiki fangan usun porausan memanat si paluni tiace lesson. Ena poraus non bukan tesin nom anom non bukan ayawan king. Sopon engol maru porausan ewe king Jeroboam. Ye ewe fanson mun Israel a kinikin. Pa orewe mun efang ra itangani mun Israel apal orewe mun ra kana itangani po mun suta ita yuta merencakan ewe king Salomona sopodo iwe ekwe ra tapoto murin a fispara kinikin seven mun Israel nganon siution fanson iwe Jeroboam a king an Israel nga Rehoboam aking an Juda. Non an Jeroboam amwani kay aramasan Israel a mefi pa ikapo sopo na ekaw ruomu aramasan Israel minne ranom fantimunan Jeroboam repo utera kirkiringaw ngadei Pagitan lenian arfel esesiwin repotsak faila lanway man fel Jerusalem anom lon kinkinen sutea rafel ngari kot asora ar kwanga rasor ye menne toropa mai kikinga ikapo po ye tsugusin e po feina yo ne karama se po de kunneti per repode ausering ngari ka rongrong ngari we king Rehoboam yo mi tu fitngar pode ngani yo era pare pan awataero ye me ta nong ro kikin e king Jeroboam yo ye me ta aferi pali ye me ta pasa ye ngau pa leani o kisin reamo adu tek feitu murin ade we king Jeroboam e ki usune matot aferi ru ululun kausani kol orani akawaramas. Ami awa feina Jerusalem fanson langatam papo fel ngari kot. Ami ton Israel nangari ikeir ami kawe kot mi amoni kami seni ewe fellowship. Iwe a nomu ewe kaululun kau don petel ngewe ewe a nomu lon tan. Ren eimatot ekwaramas Israel ratipis. Pun Rafaela o fel ngani ewe ululun kau lon petel rapal feila o fel ngani ewe paleu lon tan Jeroboam a palautai lenian fel one kawe leni mi tekia o filata soasor meleinekawe aramas mensin ngeir sapton ewe ainangan lifai
iwa Jeroboam apal filata ranin tulap lon engol me lumuan ranin ewe awaliwan maram. Usinawe ranin tulap me fislon suda. Iwa soron ekkawe rongon asor malon petel ngani ekkawe ululun ko apusin feri. Apal annomulon petel ekkawe soasor sen ekkawe lenien fel on ekkawe leni mi tekia I feri. Iwa lon engol me lumuan ranin ewe awaliwan maram ewe ran Jeroboam pusin filata filo petel o asor on ewe rongon asor ya I pusin sanada. Yeusun afisata ranin tulap fanitan ekkawe armasan Israel. Poros sa lari minne Jeroboam kikita apo leina an aurur an fan ngani tumunuan kawaramas. Lon an nukus an ngau nga faneu ne karamas ropo ugandai. Ye minna feri lon etitin. Pokitan ne karamas irmi sinay kot irnaun kot ye minne ngai pode renir. Ipode feri alanar epo macharas ngarir persapjan feita Jerusalem non Yuda mito wawda ngarpode chak felngani kot non eileni yaya non nomya. Iwa ferete ruo ururun ko ewa nomulon tan ewa nomulon petel ke ruleni lesopon kinikenen namanian Jeroboam efang meer. Aferieilon ena ikiek esepung amunsen alia paika pani ikieken metipan naunaramas esapeletina amunsen feringanir perpafel asor ngari kot. Arenir nga ikeir emi kotra ambona ikamio senilon fanyanisip. At sama to porosan ekotuan Israel pan remitran nomlon fanyabe nga Moses afita o na tu poturi kot nga kota ngari Moses ekkawe anduk. Pai pada parate apa fai kran fai queen Moses sanon nomre ekkawaramasan Israel. Iwe rai kisusuk tuan Israel non fanyabe. Meta afis ngari samatwe akam marikit. Sisap sidai pupun rareni aron kapode feri uludun pusipa fengani pa marikit penetwe tuane man sap sidai met afis ngari aron apan tipeo garir feri uludun kau aute rafen ngari ekki uludun anuman uludun kau Jeroboam feri me aron apal feri emmani ngawe ekko tuan Israel naun kot kawaramas perpa felngani pada kot ulurun maliku esap fefer mitne epa amokutu ka angai ekieken kot manon ekieken aramasan Israel dona ko fanson ekkana tuan Israel irmi sidai pokot sioa inai at kot inai samat inai yawa fili kitita pusipono narmas nge ekkuludun afis purpo atetta atietirong lenian kot ewemi fan fot lenian lon ekeken armasan Israel esapwewe nga minafon kot eposinawe kot pal ewe kot malak pada kwe koten ekkawe ledi minne pofukun amokutu ekieken lenian kot malon ekieken letipan ekko tuan Israel irmitran sidai po yei kot sioa nge atiap papan tolong ekkaululan mei macharas ngadir tuan Israel po sidai usun autean non kot le fider po inamet pomwer ina manawer non aro lenian fellon Jerusalem don we holy of holies lenian we temple
may nom ewe porvel. Ewe andikun quote may nom don, assistant and God's presence, non nomun quote le fider. Inamin ne, esapan awi resyare kiyak, sipa fere te keuludun, pepan fisnga an quote presence min nom red. Inamu ika kitsimi de guruk non quote, nge keuluna patak pan, apa tangari pun, sipa sidai, sipa me finga, quote min non nom le firat. Nge esap fukkurina met quote apa salonan kawalik. Au sap fengeni eut ululun, au sap ferie ululun seni pisekini ka manin non lang, manin non fenufan, manin non alolodan matau, au sap palcap petu fengenir, pun uoput, ngagmutan oputak fengeni. Ina usin meta afislon ekkei kinikinen fansun. Jeroboam tipeu ngadi po pele ferete ulurun po pa sisilda te ang kot minon nomre na kautan Israel. Ngai afan amring awer. Aron apal tipeu ngadi kautan Israel po pele ferete ulurun. Po pan afisiate ulurun por posile nga ewe kota muni rosani lonisip metion non nomrer. Ngai rafan tokkolo. Para akundo e kieki retiper ngani ko ulurun ngai saptuan ewe kot sio. Anon eman may siderap non paipen. Apa sana, the very root of idolatry is the absence of God's presence. Lepo putean ika feiton at felngeni ma samolu anu maed medikun kot. Epopseni at siseme finga kot minon nom red. Kit simi kura kot, simi sidei kot, simi weweiti kot. Yei afatfadat na nawarenin farsato useni. Weweiti masidei om kot. Pui ka pui po fisei, yua epo pitakul epo nikutjar at felngeni kot masamulu kot. Lun safari tiatu lesen. Rome soponongol maru, le sopolon ena ukisin. Yei usun pungen ami felngeni kot. Pungen at felngeni kot, puelo ne ukisin, yes posotoni lenan nangani. Dipan sisap me fi non nomun kot, at kan ngani kot, at wewiti kot, masildei kot non, at non nom. Afisiate apu man senikit autan at felngeni kot. Ukisin sipatungun masawan, pera yeusin pungen at felngeni kot. Non ewe King James translation, this is our spiritual worship. Yei at felngeni kot lon gun, yei afis lon eukisin. Yue sa sefeli tiate eukisin. Yei menne wa pesengeni kami. Yei menne wa pesengeni kami. May orspopun Paulus afan fas usun akom. Ye minna apuputane ukusin ngapasa. Ye minne arong met ko afan aporau samman. Awe ngani kit previous chapters. Sipatang mon ngani ena sopunangon meu. Ye sama tatoan sopunangon maru. Le sopolon sa kana ukusinangon meu. Itala panakanaru kinikin an kot imemet ngani aramas meinisin. Kapasusunan kot imemet an kot amanawa ton Israel nun kawa filirite abu pa amanawar. Nge apalor kuvitinane pulepan amanawa ang asora kawa ton likan Israel kit siya patalong don. Enasopuna titik yaw sinan kot amanawa ton Israel. Iwa murin apal kun gani kit ton likan Israel apal amanawa kit. Iye an kot ebemet. Iwa aruan kinikinin sopunon na sopunongon meo iwa apasa sipwa mareti kot. Fanitan wewe an kot angasakit amanawa kit. Iye popun sipwa mareti kot.
Ye minne wa pesegemi. Ye longlongon an pon pesepes. Afan ait kait ngari ekko soljang non romo. Pun repan nangan seferi me kota afan feri non uruon an adisiaramas. Amanawa ton Israel apar or kofitinane po amanawa kit ton likan Israel. Ren ei popun ei wewe an kota nganga di wemut iwe pora petekirana po de pesei ekko soljang non romo. Kiek mi pancak non roneo kusin. Wa pesei ngari kami puikana pukitan watten an koti mömöt. An kot angangani mömöt minne esse aukuk, esse kukkun mei watte. Sisaptongoni tafa, sisaptongoni auku, kaukun watten ka ledden an koti mömöt. Namana matras ngari kicat si papasa mei watte, mei dap, mei yaukukun an koti mömöt. Nga sisafokun nannodungai posipo mefi ukukun watten an koti mömöt. Minne esse kauk ngadikat sisatufutin auku. Mei pararosani aukukun arstongani aukuk. Yei edden watten an koti mömöt. Esse payakani tufutin fani fananarpa auku. Yei ukukun an koti mömöt. Mei somosari kauk. Yei mina afukun petekir po Paulus po petekirane kiek tetifan po wa pesegemi. Pokitan ei matot, pokitan umamatsin kot. Our papan petekiran netipei po pesegemi. Edo ei fos pesei. Esaptek tungor. Usa ammatan. Usa afarfara kami tak ika tungore kami tak. Ngai pesegemi eu kapas mi petekun. Mi fiti matsan po fish. Ika mo ronuk po ye ngapan murno apan adun ngonuk pesengonuk cak feri ye usun me fian pon esa macam sipot tunora at sipot kirisyo ngadi kot mareti kot o kiek mi wenga di kit kot pasipot kan ngadi kot esa petekun esa manau esa makut sokun mamef lipan mi to ora kieken kot sisa wewe titi kot sesiriatu Maminne afer ngarikit. Ika bue miellet posimi mefi feia tren kot minne kot afer ngarikit. Papan mokit non netipat. Sipo papa, sipo macam mete paudisa macam pesiang dia keso yang non romo. Wa pesiang di kami. Wa fokun macam epofis. Mete paudis efokun macam fantana keso yang non romo. Wa fokun tipeo ngari. Wa fokun macam. Uposak aliu ni ma aliu ni. Oposak feri. Mete macam sipa feri. Ika aku solang non romo feri. Au po fangaro ini simi. Poyot asor. Ia met paudis efokun pesei. Ini sit epo fangaro sacrifice. Fanitan an kotangang. Yei pungan felngari kot. Yei pungan asamolu kot. Atikiai kot. Epo pusin fislon kit sipo wekatalong po pisekin angam fanitan kot. Fos fangaro inisum ka inisit ngari kot apanga. Fokapeler term menep may common rempod. Pod mi tak so yari. Mi tak akapasa. Nonan mak ngadi ko so lang na ko kot may tefen pancak apasai fangaro ka fangata ani asor non sak mo pukan rom mi pandau de fan fite ekiak at sipo fangaro ini sitika kit ngani an kotanga rom sopon oru oksinangod me edu arisap mal ausap pal fokun fangata yot kefeten ini simi ngani tipis fana sangsin fermingau nge au pa fangaro ini simi ngani kot
usun toko mi to seni mero o torong manawa lon manawa au po fokkun fangate unisen inisimi ngari kot fana sangasin feffer meipung fokkun fangate inisum fangate inisit ngani an kotangang sapa may macharas 18 force pole pa kapasa usunitange po ye masonan pasapas ngani sodang fangate usap fangate inisum ngani ekawasukun feffer mingau nga inisum po fanitan feffer an kotangang yei asor may yausim ekiak lon ekiakit non manawat yausim at aleriakit ngani ewukusin emei fiti ekiak pora pasa posibo wedong kit non angang murin na fanitan an kot angang ika po kit sa pisekin fanitan matot mingau mi an lioput pungan fen ngari kot inisit pusin epo makut non angang fanitan kot angang mi murinna mi afisiata fayot puika po esap iwa esap fisiot esap ina pungan at fel ngari kot asamoru kot epo moeda papa sanga kot entakai kot nga inisit epo makut fantan e kot sokun pom angang fefer menemi anioput esap papa de tipen ko yua yemet paudi semonta pandanga dia na okusinongon matio pancak nonna sopun oru wa kapasanaw ewe seni nonnomun manawana ramas pukitan apangpangan fitukami manom awa fangate unusen inisimi paupoton angangani feffer mi limangau na feffer mi ngau fana sangasin minne angau ina usino po fangate unusen inisimi paupoton angangani pung fana sangasin minne apin fangate unusan manaomi at ani asorinisit esa puwen nga sipode torong non enan sepian asor son ko arakan wete apo sipo wadong ata sor non esa pina nge inisit epode angang epode mo kitikit fanitan an kotangang kisin pode seka eri era unusan inisit esaptek paut mapetet masat settingat unusan inisit ngapan met kana at tufiten ekiek mason ekiekit mason at matan at devotion epopan fokkun nongari kot epo fanitan an kotangang esaptek ekkanan non titin ngapan patanong pisekit met not mori met imat wat ufat ifausinat sipo eni asor keisokun ai ku siap parawewe emi pusinawa fat awawiti yausun pisekie epo ika fanitan an kotangang ifausun imainan ifausun wainan ifausun neinan mori ayayottu esaptekpan ekkana sukun pisek minne kotapan asiripato po fanitat apan patalong at fanson ifausin nonnomunai fanson kot mi ngeni eugukun fanson ipanornom ron ipamanaurnon ikamo fanson angang ika fanson asiasa ifan lenien kot non ekkara fanson amin autya sipanen ngadi mete pora pasa fang unusen irisum medicine minne mi riringoruk po ka me fi po yemet kot afeyat nganai ifausun ngai mi ani asor ngari kot ngai mi fangarong ngari kot min linglon mi
puenon mi tekian ron ye met pore fokun mo chen pesengan ye ko soudeng ron rom wa pesengan di kami porque tanan ko te me afan poe Puhutaan seni sopun eu. Feito tori sopun angon meu. Sa tonon sopun angon marunon pukan rong. Amin pueretaan koot angangan di memet. Sopun eu a puerete at state. Non nomut aramaslon fadifan. Puera kiton osupang. Esore man lesa atongoni kurakot. Non an merit non an tipatjam. Kit mensen meetek toora seni koot. Sisa paya kaats potongni pusin kura koot non aat tufit. Simi attong non nomut. Simi osupang. Sopun uringat ika elu pasabur. Esora man ton pung. Esora man mi merit. Esora man mi tipatjam. Esora man atongni furi met mi pung. Kit mensen ton osupang. Wapar sopoira pasabur. Kita ramas mensen ton tipis. Ton osupangan dengan kuat. Iye usun non nomon kita ramas. Ina pun sisap sikesik sapla malam tekia. But without God, tikun kuat. Ese fokun warmo met sipa sikasini. But kita osupang. Kita ratong. Paul apan pusin apa sa. Non sapun fisu. Ngaman aramas mi attong. Mi wirisikis lon manawi. Ia apa angasai seni inisin meron. Pon mi pusin kurami apa radi nga medukun an kot adisi. Ia man mi attong mi osupang. Ye mina apa pusin pariani kirisyo ngani kot. Po angasai non Jesus Christ. An kot plan ko kot non an Jesus apa feito wa mera fanitat. Watten feyet ngadi kit. Po esap kit. Minne sika kota. Esa pukitan ot met siferi minne afis. Po aan kot umömöt. Esa kama mei free. Umömöt mi fokun watte somoseni aatstuvutin auke. Ina minne podara. Wa fokun pesekemi. Wa fokun wajan. Inisum ewa fanitan kot. Lipan paurisa akuna isokun umömötaan koot. Apan makkei non sapun lumo. Apa sabun. Lipan wation non nomlon tipis. Christ afan man of anything. Non at tenet sisa eki. At non nom merited. Non manawan tipis. Christ afan man of anything. Met sokkunei. Met ei koot afer ngerikit. Posisi ki koot. Sisa tuvetin kuna koot. Esorat merit. Samin kinapwede sopoira de feferi manawan tipis. Nga koot epode. Ameroi niro Jesus fanitat. Eu porosmi ameiru apa. Dipan sipa sirei. Sipa mefi. Met ei koot afer ngerikit. Non ei tenet. Ei meur sisire wewe ti matot. Koot afan akkoot ei feyet mi watte. Turmedikun ei tuvetin auke. På vanity. Sopon wadu pora pada pasausune tongan koot. Umemataan koot. Esse worot matote po ai mukit sene tong. Esap matoten lang, esap matoten farifan. Esap anu, esap samon, esap matoten ikan pan matoten murin, minne po tuvetin, ai mukit seni aan kote umemut, aan kote tong. Sapa sa, esse tuvetat si pauke, mi somora seni tuvetin at aukuk. Esse panot matota pine auketu, aan kote po tong ekit. Ikeke wewe, minne pora fokun makit leti panane papasa. Upa so poiratekle pesekemi ami soudeng non rom saban patarang non ika po kit si ponon nom non esok koni titin iyo kit posisap kidisyo iyo kit posisap mareti kot
ren au kukun anga ni memut a fer ngadikit non art sise kieki non art sise deserve ni nge a fan fer ye ke fanitat ye me ta fukun apetsak kura ki kun pon Deti pan pon po po pesei. Ipo tak sopoira isa po kitu. Pesei kami tak pesei kami tak. Atsamangan kami. Ka pusin ngani kami. Pun ami au po asor fanitan ko. Fangara ini simi. Matat mi. Po ko e po ya. Pisekin an ko tanga. Sa pasabun ye an pon vocabulary ikayo common word apa so akapasatek fangarotek ye metapan makkene ko so lang don Philippi sopon rani ipapanan nari sipan nangani mete pon apa sa fentan fangaro sopon rani Philippi uksin ngod moadi ye toropo ene ko matot menisin awangani e war afan somosomora ye aure matot menisin punwangai seni Epaphroditus ewe lifang awa tina tori ekki lifang ra usinchak eu asor ngari kot me poet eu lifang kota etiwa o paparen sa sile urwo pwede pon daw sini mo fan non Philippi so poiro anangang de pon anom non karupus non rong ye met a mefi de pon ko so lang non Philippi resap madukora ar kirisyo ngani kot renan amanawar nga no Paul ye menera yon fengani aradilis asor moni ngarati ngono ren pon adilisin non non karupus di pon pora angewa arid di sewa asor afukun makkei porausan donan kirisyo iwa makkororen ekoso lang don Philippi nga iye toropoen ngai mi timurut isa turun fose isa no mari mete ami arid lisnganei mete awa feri bawa fangato ami arid lisngani ayot asor ngari kot an kotangang ngamin fokus meren kot amin paparen sapa subject inisit peut masat seringat nge metotit met me orret ekko solang non Philippi rayon fengari modi afis puina ar asor usun sekas asorititen ren sapan fangaro asor perfenten an kotangang ina meta afis ren ekko solang non Philippi rayon fengari ra asor ngani tinororen pon amin paparen amin kirisyo nga merit lonan kirisyo lonan pa sile po rafang ro fenitan an kotangang imina aromota among pan makkeitu risitan meta no gari gari yusunan timurut meta sile pun tifang mi apa ikot mi fangaro fenitan kot Anto mong sa amin kan pan angay fayat may fayto sa niya may isap sila yaw sinat timur di pan sa angay kasanan na ngadi nga mityan ora kikin kot kitsi mitsamani nga an kot alilis nga nay an puy kay lifang asor nga ngay po pan ani fayat pon amin timurat pon may silay an kot alilis anaw ekko ili fangsani soudangin Philippi. Fangaro subject ilisit apan matatit at fanson met kana talents tufits en misilepon kot ili fangaro parikana ngari kot walong don an kotangan puyei pungan fel ngari kot yei pungan asamolu kot yei pungan atekiai te kot di pan sipo we kecerong met kana kitsi me fi po me worret sipan warang ron an kotangang Hebrew sapon angol me ilingat kangol medio
si babandangari. Sebenarnya na ukusin ang madungo pan angon mo no. Ay punya parandari. Omar pan sotoni de fitiye kloni kieken andan. Ye minne asupomareti kot fanson medicine. Po ye at asor ngari ren sises. Ye ewa asor siayani ren tinawat. Lipon sia perete po sises at samol. At felngari kot. At asamoru kot. Pan ye at asor. Minne sa feri venitan kot. Ye at asor ngari kot. Sun met sama tuan poroneti amin kan pan apa cekurai titan poputan at fel. Sa keden mareti kot. Apa sabo ye at asor ngari kot. Ya usun liklikin at feri asor ngari kot. Mi pan fitileti pat. Sibi papa iti. Ako norkot amusyarat tipis fan kot sa amin man mangren at keden mareti kot. Sa ken ayameme maduru. Pata efiseke ngasa fen kadi kot. Itariran si pofokun pupucer. Pecekun turkang donat kun. Fan kot lipan cek setik keyboard sapan maduru. Lipan esor gitar mo kriere sapan maduru. Eko mo cefrin rom esor pisekenatik. Ramin pecekun. Fokun tutur kayang bass adoto sopran tenor amin amarar pecekurar kenon armareti kot pata eken fisike safan fengari kot tauren siwa pecekur siwa meseik siwa papa kiriso ngafan ayamame ukan nandangari ekuen rakan fisron ke perba asong perbangai winan nampayo ramin fokun timunya ti arken ut aken pomor de aken arken e popoangi verfiti timunya ti perba nampayo sapal kira aken kedenon inauguration kedenon apa-apaan met kana fokun ka ken fiti titimatim masang-asang de aken esor maduri ngisipure aken ngadi kot mareti kot sama lele pata siapa asor ngari kot fangano inisit matatit tufetit met siapa fere po fanitan kot mete apa non pukani pro at mo fel ngari kot asamuru kot at perete sises pat samon at king adlinga kot ye at asor ngari kot ren tinawat met epoto manonawat epo asamuru kot, epo fanitan kot. Me fisekei. Kitsimikan me finga ei fos kot amin lingren, amin tekiaren. Ika ei fos amin atso aturetu betletipan pui. Cici kiramin cepetek ren ei fos. Timurat ye met podem tan pesengane ko sogen fangaro ini sumpun asor veritan ko ini sit tori matadet mensin pan met sipoferi ate kiek atko kot veritan ko an ko tanga pud ye pungan felngari ko sipo ten felngari ko tan ko tla para pom esa fiti at asor usunitana sipo asor na ko esa pun at alangan felngari ko sipo sopo kecerawan at na lesson wa pesekeni emi puikana an pore fosen pesebes wa pesekemi emi puikana e fos feritan puin pod yekai puin pod ikeir ekawaton lukuduk non ko
Ikeira ko soudang. Ikeira ko manan an kot imumut. Rame fiar ngasara ar manau ar pitira seni ani mawan tibis pakitani umutin kot. Ikeir puin Paul. Ese pese yakawai resongo likiklon kot. Pesora rueiti. Esor meter po ferry. Ngani kot. Esor autian kot ng marawin. Pesepes a fenitan puin Paul. Soudang lon Philippi, soudang lon Rome, pan soudang lon Perea. Soudang kis mensen, kiet kay sa akin ay tangani po, kiet ng kot. Ye met pasipasat senikpon. Fangaro inisit. Fangaro at tufit. At falso. Po feritan ang angan kot. Pisekin kot. Po yaya. Inamin ne pasabas sisaptian wenga dia ko soudang non ro nge pada pan ngadikit ngang wa pasapa ngang non kot pakitan wa ngasararen meron Jesus musoro activist usaptian turi ade mama wan activist wa itedi ton dikrik non kot wa upsa fan ye pasabas fan ite upo fangarong idisi pa wa sor ngari kot ye pungan fal ngari kot asawa ko. At asor ngari ko. Fangaro ini sit po asor ngari ko. Mi manaw, may pin, may apa-apa ko. Ito nga tekiyak apa lang pareho kusit feritan at asor ngari ko. May kay si po fangaro. Si po yan asor ngari ko. Ayewin, epo manaw. Epo makitigit. Epo life. Ifausin epo life, epo manaw. Sa akin, katon TV, awewet sa TV basket. May life. May ito fish no do came rumot kitsimi kunanon TV. Esa po yung replay. Marinakan wa sila fanson play. Ako nor replay ra. Mira sa feriete. Fiti sa feriete. Ewe rumot. At fangarong alikot. At asarong alikot. Esa po yung replay. Esa po yung pomotel. Epo real life. Epo fokun to seni letipat. Manawat epo fokun fiti. Meto si po fangarong alikot. Esap tibitipin. Epo fokun asor mi manaw. Lipuan ikawe ton don Old Testament raferi arangan asor. Rekan pan afildi na rasor mi fokun unusyot man may murunda. Esap man may orterin mi samang mi laprapangaw. Rofokun afildi man may unusyot ra di asor ngari ko. Inanay kiyak pon apan parilon. At fangaroy ni sit po yung asor ngari ko. Non unusyutin esa porterin. Fang urusan non laplapan may real. Subject tipitipin. Si subject asor pun rasor. Ye programan fair fason asor upore panasor. Siwa asor kun fiti mefian kinamwen menmenetin letipat asasin na at Kristo ko. Ye Kristo ko. Epo life. Epo manaw. O asor mi manaw. Open. Safara pasak. Esapor tikipwedin esapor teran. Si pafangaro atasor fiti mennen epor tekisason don detivat. Asin na kitono supang sa ngasaroren manan umamatun ko. Ye menne wa fangaro ikis don pin. Ewe matot si pafangaro ngani ko tabo fanitan chokot. Fanitan angan ko. Fanitan bun ko. Esapal fanitan ot melikan. Mennen at asor ngari ko.
if ausun ei titin non manaut if ausun at kan fanga kitron at fanson metodet på feriten kon kichimi fangaron non pin esap irrefituk wa fangaron ta irrechap fangaro pu ye pon fangaro non acceptable eu ururun eu ititin minne e po fitnari kod e po papa iti e po atiwa e saptek eu asormi torate rate me i po ferri me te po fangaro po mas ngani tipen kod e po lingre ne po tekiare ye ke ekiek ku atomong met ekiek sa kayo seri fangaro asor sipa fangaro par asor niko na met esapuewen at fangaro ilisit po asor niko sabon macam wato ekiek feritan ekieken fangaro ilisitika at fansonika metodet ngari kot pachaso esap non ewititin minne sakan pan kukura sarong porausan apan fifis de firat waya dia soridisi wa fangaro medicine pode rongari kot esap tion or meti po feri esap ye ekeken fangaro at sipuani aso esa poin nga sipre fangaro medicine kote pare amukuti esa poin nga pare feito wachak uta on tangari kot e pare tak amukuti feide dipan kota ferkit kota par fangani kit responsibilities tu fitin sipo ferri matot capacity met kana sipo ferri ikana e po mas ngari ko esa poin nga sibure tek fangurus matot wachak fana sapton or meti po fer esa poin nga po tek fatarawone arada po ara ukute tek ina mo ka taxi rasato me fian koti ka mo tenu po me wa me ka usap me wa mana wa ti tek ra ute du ka panana esa ye fangurus esap ye fangaro ini sit po wasor ko te pare tek director kitika ferry kit non kit si po fanafanno ko me pan gari kit at tu fitin ferry karamatot si po ferry e po align gani tipan ko e po fit gani tipan ko inana acceptable inana asor ko te papare me woram tu fit me woram patekun may ora kana matot ko ta fangaro ayet weron don ititin ko te pwedling e patikiano at fangaro inisit po asor esa panon ititin e po usun an Christ fangaro inisin po asor Christ fangaro idisin apero idisin awngora layani da plapantonanga torong don ferifan torong don riafu ninni utiwit torira ira pengisi mero sacrificial life asor minnemi asalipato salvation at manaw sambut minnemi asalipato musarona at tipis pasisapten angay lunen at tipis asor minnemi atta fangri kit makot akina boy fangri kit kot ngani aramas ewe ay mu fasen mi fokun lab senita fansona fistipis iki med afisiate sacrificial life of Christ and Christ maro repengas ayani asorinisi po afisiate ke esor ewititin minne sipo feri contribute ngani art salvation si sapu kikinga upo sacrifice upo yani manaw samut
Upo fangarai ni si po yang asor pun po acha fangri makot upo fangarai ni si po yang asor pun po musorai ke tipis esa fokun ina wewe fangarai ni si po yang asor pokitan ayo kini show ta pur ngari kot minne kot afan furry ngari kit yo po non manawat po yang sacrificial life fangaro inisit eu asoro ni kot pokitan siang asoro pokitan amusoro at tipis pokitan siaya ni manaw samut pokitan sa eu fangan kot afan wese kay po Christ afan fur inamin ne at fangaro inisit po eu asor esaplo ni titin usinan Christ fangaro inisin pan Christ fangaro inisin eu feyot na parap ngerikit ngat fangarai ni sit po asor eu pomonat kirisyo at maridikot po sa ngasoro po amusoro at tipis po sa jasa fan ngerikot iye pungan worship iye pungan asamurukot di pon si pamuchan asamurukot nanorong ron kay titin si sa furya kay po si pa kain otmatot si furya kay po kita gratitude at kirisyo at ngasoro po fisnonat maridikot asamurukot iye pungan asamurukot ko te po yati para fayat jan kapas ye kapasan fayat fayat lane rani kirai uwe chengko and God the words. Jana Father so far so never touch fangalo. Kini malane words. God apan gini kits. Ngalare wala sensia lari. Pagitaran God the words gini kits. Sipa fang. Ini sit po asar ni marau. Ngera ye bungan at fengeri God. Abung utrak ke cakra liku Christ. Yesi akan rasulin. Rado ani rabo tulung lare kiek. Lare lesan lare rani kirai. Supang si agra. Sida jana fal mi pat kapas ni fa kukurat sidai. Mawewe ti is words. And God very that. Ewe moen Petrus larat kawe Felix lesen saga kay fangan. Lani dengan tiaran fit Jesus. Nesausa san sine Jesus. Fan fitu met Jesus era bever Peter akan stepin. Sabura. Lupan Jesus aka pasusunan po de fela Jerusalem po pemero. Petrus awal tolong kesabtongan di fena. Meren depan sisa sama alam. Ngaya asuk lihat depan Petrus pawe weti. Meto sisa sefer feritan. Anom lariman kalibus akadin maritikot. Depan rafer gani perbudai rabang esi. Atu warna. Ngau pay rabang asiyay, ngau po sorito bagari, pechay mo sa sortare. Po sa fits ngani, ngau po ngani, manay mamasta. Fangalo, Petrus amat jerasan po fangalo. Subject fangala an fansaw. Dubara si sa sera po de feito po mealo, malan Jerusalem. Ni wateo kapasa Israel Petrus. Kaya rara po de mealo, ngu po de fete ang kawetseo. Family mi marau seri. Pulaulah mukmain. Lupa nak sesen wewe di. Macam rasa pefangolo. Nak kabasai sekali kita ifa ukugun. Wewe di an kau tu wewe. Meden mi togari fangolo. Popuina sisilan. Paralo. Sidegot. Para mangan felngeni got. Langen. Padlandat.